Seperti ini. Oh iya, sambelnya nih. Aduk dulu ya. Sambalnya ya. Nih, bismillah. Lemak nian. Kuahnya gurih ya. Baksonya nih lembut sekali ya. Sambelnya yang pedas. Wow, mantap. Yang mau order silakan ya. Satu paket isinya 10 porsi, harganya 250.000. Hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Makan lakso dulu. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me